Bonjour à vous, vous qui nous suivez partout sur Ministre Massiando TV. Moi, Juliana Mbouy, votre servante. Je vous aime énormément. Vraiment, je salue mon boss, Babi Chouna Mingi, ministre Aspect. Babi Oumela Nangwende, mon boss, Babi Yemoko, Irène Massiando, qui identité à Bundes, Motema Chouna Mingi, Bambote, Place Bozali, vraiment, sans oublier Yemoko Honoré Fata, qui n'a qu'à ya France, Babi Vienanga, Yéana Mataka, France, Belgique, Babi Oumela Nangwende Nayo, grand frère Nanga, Babi Yemoko, Babi Michel Moulumba. Na lelo ya fort na kati ya Londres na kati ya Londres babi grand frère nanga Michel Moulumba bambote ebele vraiment na zanga mokote na zana un grand journaliste mboka na biso babi ye vraiment que alors baba vérité ne muto sakola ye ne muto panza makambo babi que non kandenge zala su ba olo ba ke o RFI ba betier et pas ya Rolex atindi batu ba bete côté monsieur ba olo ba ke no we ranson atindi ba petit ne ba beta Pacho RFI vraiment toi battu ce qui ça nani juste et on te quitte que sur le terrain tout coûte na Rolex yemo sur place allo bela vraiment makambo ce qui vraiment est vrai parce que y vraiment za mutuna obinomo boyebi tozane sur place Rolex azana vraiment aza ko s'approcher vers biso tozoyo kaye babi ba question ya bino ba réponse ya bonjour. Bonjour. Bonjour Babi Juliana Mbouy, Babi vrai chéri quoi. Babi Sita Makambo, Babi Massiando qui Babi Sitone ça ba fait des fois c'est Talara bani Nazat double Rolex. Double Rolex yo ana sur place Babi yende Makambo Babi 2018 Babi double Rolex ndé Makambo. Double Rolex yebisa biso vraiment to mekano ko poussa na muke parce que koto moi libanga na ko bambana yebika o eza caméra. Vraiment double Rolex Babi keno yonde Makambo na marambo oya pacho RFI yo za vraiment sur place wana okoko yebisa bana poto partout dans le monde ba mekano ko yeba makambo eza ndenge ni Babi ke yo vraiment keno o a pire petit na yebite so pire petit master so ndenge on a pire petit pachoté na master quoi donc aza master non vraiment to so baté eza nani vraiment to lo bena masolo mbala moko to kota mambango est-ce que ça vraiment yo muto beti si pacho RFI takande bato ba yebi ke no yo za mutu na yo coopéra na quoi omoni ba émission na sale belé do bato belé ba otunanga ba question oyo na rolo ba kinga na robetsa pacho RFI parce que tant pacho RFI ba beti biso tout le monde na internet donc bato musu ba lo ba ke bata wera ba musu ba lo ba former donc eza makambo ya pacho RFI mukolo bokuta ne bobete ba na obana na obetsa pacho RFI na faire ngala kabona na pacho RFI na boulot ngana sala chaîne ngai porter bouger TV ya tikala na banka donc to bunda donc bato tout ba oya mbanga na émission ba otunanga question donc jamais ngana ko betsa pacho RFI donc azan ndeko azan mutu et puis azan ba problème na ye donc azan ba mam na ye donc mutu na vie faut ba ndeko tambola donc on eza ba faire na ye na olinga mna jour ya mbaye moko pena botuni ba question ngana ko betsa pour swani parce que yango ndem tezolo ba maframa bato nyoso ba so confirmer que non eza yo Rolex que yo mto tindi bato ba beta et circuler na banet bilo mo ndengo wana omoni kana ba moment obino bokabwa na ye kana ba moment o ba beta Juliana omoni na rolo belo mo boye ngana lobelo mo na vie omoni so ba double Rolex oyo ngai nazala ba ndenge na ba botanga ngai na yebisa noko so aza conscient ayebi ki nga bi nga Rolex na lela po nga mutoki na ba sakana na ngoti tawo ba sakana na mutoki na lobaka ki nga partout na leka ba chaîne belle na leka ba kwenti kwe na leka ba pote na leka ba et pas ndeko na nani sitio nini na leka pa ba RD connexion hollandais garçon blazing sala que je sali donc asolado bien ba papa kin ba imarambo nga za mutu mo be Rolex ba sala nga na ndenge mo bo na sala mutu mabete mais nga mutu to asala nga mabe na lobaka nzambe nanga OGG donc Rolex akokoma te na niveau zo soki bato bakene babeta mutu eza ba jana ngate mais tangu na lelaka nzamba sala ka kokisaka donc mama pacho RFI na lobango trop bato ba poser nga ba question mais nga na koza jamais na tinele bato ba bete parce que nga na vinanga kasi babi yo zo lela to ebite so lela ni zala ka mbonga mela to ndenge ni yango eza o sepeli na ba malera moninga parce que to ki susu keno ba buke sulino oui na oloba na sens ni Juliana moni tu ndongo zo travailler pa na ministre Massiando qui eza chaîne tango yo lelo zo bosser so matise loko yo mais ingratitude lelo so ba wangani Juliana sala loko te et ça la passe ya net nga pe Rolex na sala banka na travailler trop na banka na pesa ka ba mayele na nga mais tant na moni que comme ba tambo mokile ndimi ngati
incratitude faut na loba na mutu parce que za mutu ki na bossa na bika neti lo na pote bouger TV o mete que na bossa no ngamoko na ko za pe fille mo pe bona zu pe na chena chaîne na ngati baza pe bele ba obenga nga double Rolex fona travail ba mi ba mais na ba so o foule sous petit mo bo fouli o komise na pour actualité za blague pour batala on a internet on a ba impact ba nini ne batala bo za blague mais ce que yo sacrifier o kota ba mabonde li po za ba tusu ba kota ba ndabanga eza ba tusu o kota pa mabonde li Rolex mais ba to ya mangana émission mo na chaîne mo Congo plaisir ba so nga na retraite ba yo zo nga na retraite jour à liboso ba pesa information ba beta pa tu refi ba na retraite pe na place na sala non ça na peut-être mikimela na retraite ba ba ko za retraite OK yo sali makamba cc ezala na ngote o mona mutu musa sali na makamba cc ake ko kimia na retraite to ake ko komikanga na ndako mo po ba ke ye aza innocent mais yo siko komé na retraite na ndé na komé na retraite parce que o ba beti pacho RFI pardon yo ke na nini o na retraite Juliana na lobelo mo bo moni welo ba mona biso ba Rolex tam sumuta show Rolex muta lo yenga na muta lo yengete nazal garçon on a sola bien nazara pose o et o monit mikolo donc o et o moni ke pa o base o moni base o za sur bureau donc auto Rolex ça la maramna ko ta kutanaka ba bureau Kinshasa baza dor ma soleil ça Rolex ça mutu mo na bible ba komi so tel na Psaume 41 ba et reste celui qui s'intéresse aux pauvres donc ba biso to lingaka mutu non d'abord pour na bolingo amour du projet donc na linga va ko sala batu mabete ngame batu ne basala nga mabe so tant batu basala nga mabe ezongela ba mabe basinga na sala nga mutu mabete mama na lo batu ba pacho RFI quoi sala mabe ni vraiment oh zolo ba lo ba tout le temps partout parce que mona ka ke no lela ka kama sala nga mabe parce que to sala ka site tomatisi site to komo zo mbongo ya changer lenga face et a déjà ko sala mutu mabe afutanga na kutu so bingu mo ba salaire kutu donc to kolo ba on te pose ba maso yokana ba début bozala ka boye comme na suka okomi ko fungula président ya yokana Juliana pacho azani ndeko nanga tobeta ba masolo ya mabe asalanga te donc o déjà leka ngana lo baselonga po bato bele ba pantsanga sango kenga na tinda bato babeta pacho yana bingana ko tinda bato babeta ite comme pire petit ya vient na biso we ranson le roi de la we ranson na za vient na ngati we ranson na za vient na nga neti JBMP na président JBMP na pas za vient na nga so ngana oboya bato poani neti héritier pas za bureau manga biso so ba Rolex ndo to aboy ngana na parti prité na koza teke ndena osa ba émission na lelo bino ne bokoma na ba sentiment o mona yo so za mutu héritier faut que na ba héritier to mona ngot ba Karine Mokonzi ba kumisa ka héritier to mona banani ba leke tu na site obwe communauté yo le concert boy répétition na tambula boy Juliana ndena za boy net lobi na zagi na anniversaire invest ya Mariana wa journaliste to zagi na titongo Mariana la tortira so Rolex akota partout net la mission na ko kene nga ko kutu ndule pe héritier ba benga nga kutu ba carré wana to kene metema na noka bien tena bia fona ke pal na ko kene repa JB na ko na mutu moko simbanga te pona so la bien na problème mutu te Rolex ke ba parce que ma musique comme ma bitumba ngana obangelo so to yope ba yo beto pa nga ba ko beta nga te parce que ngai obana no simbanga ndeni ponga mono na sportif ne na boya no ndeni poko mona boetse nga mono maître donc royal ba loenge kutu to obeta likofi po o mona makambu na yo po nazana makambu donc nga batutu basalanga mabe nzamba jija bango mais to ki pardon na to ki keno pacho RFI aza siko na makala est-ce que vraiment ya so parce que kenaki ko funda babi viene we rancho na kende ko funda porter plainte babi keno ezongeli lisusu keno aza ba preuve ta koti suma est-ce que maman omoni makamona oso no ba presse mutsuka babi boss presse mutsuka ba commandant Toms anti terror venanga Willy Musheni koda mboka vers ben nga petit travail papa netinga na roloba ke pacho bakangi na makala na roloba na ba preuve na ebi maramnete yaza la vie na nga pe na commencer la vie na to kabona na boulot ba doit poser nga ba question parce que na zaka mutu ya pacho RFI puis na tapaya na ta muninga zui problème ta ba yo tu na fona répondre pour na robude petit donc répondre kana ndenga mabe ya kolela lela c'est comme ça Sibir des conséquences na makambo asala yo ba minga na ba HD ba monsieur Belé ba Deborah Bouanga na expliquer ba tuke bazwanga utina ba flat ba nini na ça va on que pas tu refis et ça l'a pas signé ba betaye et ta kende ko na roza na problème na ka no zo sepela ti yango zo passer na ba émission na sepela te muninga netinga ne na bo solo ba betinga yo sepela neto solo no bia Juliana so zanga na auto na problème ke nga na solo mabe quand même quelque part au sepela moni so de ba comme déjà moni le musique eza na loyal so comme na niveau ko beta muninga ba bet bo so ba bomaki
nako sepela te donc ezala ngo biloko mo pesa la biso tout passe mais conseil nga na pesa ka noko ke ay baka otambola parce que na vinde to bolelo presse na biso eke mabe tu boyo kaka comme so ba bomi mutu mo ba bomi mutu mo so lelo jour ba boma mutu to ke biso suna matanga ya mutu wana ese bato ba tshaka ba tinda ka bato ba beta bato ou bien ba leader ba ke ba tinda ba pesa ba mbongo po ba beta le ba chroniqueur ese ba oza bien to mo na ngolo na mboka la biso ndeko na biso kutu na le pe oloba o Juliana Mbui ba beta ke quelque part o ba kotela ke ba salie mabe ba fiole ba salie mabe to mama ngo kende ka mabe vraiment makasi ya on tolo ba ke to pesa conseil ba chroniqueur o ba massa na biso to sa bisalo to bongisa musala to tika ba polémique pa pa neti ngane na bo na lianga na ndako mutu te donc ngana lo ba clair émission na air de vérité so na kutena Juliana na tuno Juliana ndeni na mais yo problème ne saka boy pourquoi bo budaka Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi à l'équipe no na succès pour na nini na poser une question donc ngana saka bongo vraiment ça makambo Rolex vraiment tozo continuer bana poto partout dans le monde bozo ka vraiment Rolex ndé makambo babi que non côté monsieur babi que non Rolex ndé mutu abetisa ki pacho RFI mais yo alobi que non eza nango yete tozoye baté potongo vraiment ndé bolinga koyoka ba information babi que kolo makambo ndé yeyo to kokende lisusu e pa pacho RFI to yo ka ce qui vraiment a confirmé eza nan ce qui ça complot na bango na bana maison mère na Rolex tozoye baté vraiment to kota makambo pour na ko faire voir no ba vérité makambo ka ninga ezala ka pacho RFI siko est-ce que vraiment na makambo no se komele tandis que yo za ex journaliste nae vraiment est-ce que kino ko solliciter ko kotala numéro net na minute na sasuna ba numéro net tant to kabwana nga fasa na ba numéro na ye donc tikala na biso bongo mais na pesa ba message na yebi ke partout né na sala ba émission ye patala ata so sa numéro net oui binda kune parce que yo za mutu wana facilité vraiment ozo banga peut-être même so ke kotale ba ko omoni boto ba chroniqueur toza ba yaya omoni mboka na biso na micho za mabe donc mutu ko kende ka na ko kepe na esprit bien na ko tala tamsu mo na mai bo so ba trikelenga mokilio moko lo ba oza maître oza makasa nzoto mote ke yana bite tant dato kabona na mo mai ngana osa makambu na nga donc ngana osa na ba faire na nga pona micho na ba faire na nga si chaîne na nga de abo fona futa batu taka chaîne na ba no futa ngambongo te menga na mais na pesa batu de salé pona na monter na journaliste na moi si fa banda so label et puis na journaliste na mo bo lisusu il faut signer un contrat boyebi kaza journaliste moi muné na ça appelle succès na poto mais faut chama na contrat pour un mikolo na koma muta ba contrat na ligne souteke ba rosola pa dona ba faire rebelle ba matos na ngai yaki faut na ke de do na ba faire ba bloc rebelle donc moi na mai na opesa ka conseil donc nzamba zala na ye eloko mo mabeze esala matin na vie na ye donc na yebi ke famille bendana na okaka lelo ba olo ba werason leader werason mais na opesa pe conseil soki leader werason na olandanga eza propreté ba sakara de kuta to mona be miso ba ofinga to mona ba rojenga ba ofinga banani ba mosaka ba ofinga donc eza ngwa solution te moi mai to ba betaki lelo eza makambu ke foroso la mais ba to pe ba leader ba otinda ba to ba traka biso ba journaliste eza passe pour biso ba journaliste ne mto opesa ba information soki biso pe to yaka oza ba image na binote mais tam soupe bo si la pona poto pe lelo bokenda robeta sous conseil mais grâce na biso ka internet so to yaka oluka bino et puis opesa na biso pe ba la moi danger te mais to la ça ba volonté to oza bino ba image to partager na ba ndeko so ba diaspora donc eza na ngo famille to yebi ke famille nyo c'est ça la ba problème mais to bongisa mais na comme témoin que faut na pesa ba mbote taxi ba mbote to comme koshite na cette émission na biso mais quand opesa moi 2 à 3 mabanga po sala moi ba bien yebi kaka merci beaucoup na pesa mbote ba bilisi sala maman bonheur mutaleki otse na Autriche wana moi sala tarangwantu te babi keba na Autriche wana na ba mutumo azana ba bengeli vuezo tika biloba loba soko za PD keba non il moi bala za luvuezo comme on est soki luvuezo banda kenda poto azana na rien dans vana kuna na Autriche kuna comme neti moi PD moko boye atanga komba Rolex na biso keba na ko sa charger na yo keba pona na kanda no fort bana poto to mona neti ba pams ba ya pena ba otonga e ata ko keka kuno se mulu kaka olo ba alo mututa lo ba mo kisimbi mo bo olo ba komona mabele keba yo na ebisio jo otanga su komona nga na ebisio na oyelo kuna na Autriche na futa bien na oyo kuna na futa bien na yo lukayo pona l'action que na ba kini peto vivre do to ba to banzala te et puis na pesi mbote pa ya taxis kai ba bi mon États-Unis solo et puis ba bi hollandais garçon Blaise Insala ba bi mutaleki a été police de la presse à bientôt police de la presse pour ba bi mikolo ka militaire police de la presse ko ya déjà et puis na bosani te ba bi boss Brice Mutsuka Odin production dadi aleka ba niveau ya Willy Musheni code mboka bato sa te banani
venanga déjà bon déjà pembe kota ki ba mona déjà bord déjà kala mité ba ochango plaque bo mona penda dans ça na émission pour la que musalo to ça to ba tanzalate ici nous sommes pas des pauvres double Rolex ça za pauvreté aza mutazana idéologie ça pe mutanzalate merci beaucoup Rolex na bengani yo comme en tout cas Rolex c'est comme si on mettait la caméra likofi vraiment pardon eza mutu mo boye so na bosani donc et ça la bien c'est babi arimo dogo dollar canadien arimo dogo dollar canadien bato saté banani prêtre arimo dogo na santé puis godé mwamba la fille de Bible maman Deborah mosala nzambe ya solo mutazana motema maman Maria balobi godé mwamba solo la donc ta moi dessin et ça la bien pour kala mingi tani fini masiando qui babi bien fini masiando qui na kati à Londres babi vie na nga umela na ngwende na yo babi talaka ba mibala solo na kati à Londres babi bien fini masiando qui ya osambe ezalate na pesi ba mbote na nga merci beaucoup na yemoko babi keno mokonzi ya kati à Londres babi yemoko Michel Mulumba na clôturer na yo babi yemoko Castello Antonio na kati ya Irlande babi na kati ya Irlande babi Castello merci beaucoup on se retrouve à la prochaine émission merci bye la Tikibino